Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Sore-sore gini enak makan bakso, guys. Cari bakso dulu. Nah, depan itu bakso, guys. Oh, bakso sumber urip. Wah, mantap. Baksonya, Mang. Mbak, makan sini, duo. Bakso super ya, Mang. Nggak usah lah. Sayur we. Iya. Dua sayur we. Bakso super, wah mantap. Laris, guys. Rame, guys, baksonya, guys. Laris. Iya. Buka jam berapa, Mang? Oh, setengah 4 gitu. Oh, tutup malam. Jarang sampai malam. Oh, jarang nyampe malam. Jam 8, jam 9 jarang. Oh, sudah habis, Mang? Batas habis nggak habis, kalau kira nggak habis jam 10. Oh, jam 10, wis. Mantap. Oh, udah datang lagi yang beli. Laris baksonya. Jarang. Pagi-pagi. Oh, lapar. Mantap. Oh, bakso super ini, Mang ya. Bakso super. Berapa nih, Mang? 15.000, guys. Nah, kita makan dulu, guys. Cicip dulu, guys. Guys, yang mau lanjut makan, jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih.